itan bakit pututan ka manen, barbaring lumachambaanen. Arapaap mo guwapong aubing, ay iaplag mon dayta ikamen. Day didamo pinutot ko, basbasul mo no di unay guwapo. Kinit daw mo nga ihaf-haf ko, nagmaayan na tomboy di putot ko. Di may kadua binukel ta, kinit daw mo nga ipulpak ta. Daksang gasat ta nalobat ka, nagmaayan na lupi di anak ta. Di may katlo binukel ta, pur Diyos santo iskandalo saka. Tangiwat mo kun kunakken ka, nagmaayan na bakla di anak ta. Di may kapat abungan ni ayat, ay nagbayag di in narikap. Pinasikik ken binaliktad, gimurilya met itsura di anak. Di may kalima binukel ta, agkukurot ag pistit langana. Diya kaya't idingem mamilit ka, tay putot ko at dapur kurang na. Awan metlaeng ti maperpektan, abungan ni ara sa astan. Posisyon ta binabalbaliwam, gustong unay style akaratilyan. Di may kanem binukel ta, ginit daw mo nga sikat agubra. Nagtugaw ka kasla kabalyera, tay anak ko kabalyot langana. Di may kapito pinutot ko, duwata darling di nagplano. Kinid daw mo ngay irapido, nagtatarot-tot meten di utot mo. Di may kawalo abungan ni ayat, agkan kanta ka nga agkung kumpas. Pinabatok na puray no na abgad, daksang gasat na kaya nagkat mangalap. Di may kasyam inaramid tamanen, kinunam idi maudi daytoyen. Tatipot no na umaakmeten, nagdisbumbar payen daytoy armasen. Idi dakkelen tay maikasyam, himiritak sa nga pulwen talaktan. Kalpasan na ket palaygit kan, pututan ka bakit isuti endingnan. Inasakit unay anaken ko, pangit amin anaputot ko. Guwapo akmet kun kunapoy naken ko, kenday to'y breed ko medyo mistiso. Di atapek ama kaiga po, anaturgi amin aputot ko. Ni bakit ko agmil milagro, kasugpon ko gayam ni atanod ko. Ni bakit ko agmil milagro, kasugpon ko gayam ni atanod ko.
Speaking of reality, daytoy man ti may nga kantang maipaay kadagiti lalaki nga saan da natakdiran ti kinalalaki da. Kantalaeng karubang no daman kinagpaisuanan na ay ket respeto para kanya data narigat ti nagbalin nga kasasaad da. Ngem nagmayat nga buyaen. Para kanino? Shake right. Nagtarakit pukis mo, nagtaer ti takder mo, nagtakkel tamasels mo, borburan pa'y barukong mo. Kabut-buteng day talangam, pati tirong apandakalisyan. No nagnakan ti kaadwan, talyawan data pustura. Kaadwan na babae, arapa abda katrabii. Day tamat, jo abagim, kaay ayo da aktirmi. Ngem anyan, akitut mi, tilaing mua ng pili. Sinarak mo, kay babae, anang tirdit kinalalaki. Sirop ti pandiling, kinalalakim na kadulin. Aglabakin at kupin, agaw awir kapay di upin. Aglansya ken asagat, agpisukin agdengdeng. Daytat naganag mo, iti kapipili. Adu kanot pinaspasangit mo, inararem sampiranawan. At dapay tinagsamal, na mati nga ikalaysam. Arig na paikit na dalisan, inalampay aninang. Anya tata, tirupam nakasarak sunat na bakna. Sirop ti pandiling, kinalalakim na kadulin. Aglabaken at kupin, agaw awir kapay di upin. Aglansya ken agsagat, agpisukin agdengdeng. Daytat nagalab mo, iti kapipili. Nagmayat abuyaen, tabagin pa'y tiyag palengken. Agugas, tinanganan, ken agsibug ti mas masetas. At damit tay makibarbartek ka, ngem ken laat nga agtaray ka. At daytan ti tudo, tasalapay kumabasada. Sirop ti pandiling, kinalalakim na kadulin. Aglabaken at kupin, agaw awir kapay ti upin. Aglansya ken agsagat, agpisukin agdengdeng. Daytat naganab mo, iti kapipili. Sirop ti pandiling, kinalalakim na kadulin. Aglabaken agkupin, agaw awir kapay ti upin. Aglansya ken agsagat, agpisukin agdengdeng. Daytat naganab mo, iti kapipili. Daytat naganab mo, iti kapipili. Daytat naganab mo, iti kapipili. Alright, that's it. Haruba. Nusyak tuti agasawa, pilyet utay adut kwarta na uray baket. Ako ribet
masulay agluwa nukut kuder ay kumayet keda ay wen kut kudem kumagat kut kudem nagatel ari kapem magtimbo-timbo kel kita kutun nakadakdaken tay kagat na alumabaga na kagat-gatel lakas laaba indem kutun tital-talo kay kayat kulangin tay baklangin tay babae abungangera tatay bakla pasak mula magulimeg da Gentay babae nga bungangera sigurado pa'y nga skandalosa anang sabna mangigtikan ruban ay wen kutkudem kumagat kutkudem nagatel ari kapem magtimbo-timbukel kita kutun nakadakdaken tay kagat na alumabaga na kagat-gatel lakas laaba indem kutun tital-talo kulangin tay baklangin tay babae nga bungangera tatay bakla pasak mula magulimeg da ngentay babae abungangera sigurado pa'y nga skandalosa anang sabna mangigtikan ruban indem kutun tital-talo Bangkap, ginapahamo palang katawan mo sa isang pulis na yan. May problema pala kayo. Among nga raw. Nagpapakasarap ka yan. Among nga raw. Hindi ko nabaalan doon sa hotel na pinuntan mo yan. Kahit anong lalaki, magdududa na din yan. Katangahan na yan, pag wala ang ginawa doon. Posible na di ka bumigay doon, hotel na yun. Ano pa gagawin nyo doon? Magpaglaro ng jackstone? Pinagabrot ko to'y asawa Tapnula ang rumang ay panagbiyan Iti nagawid jak meten na uray Iti sasangpet na ijay balay Among ngarut Kuna pinalaing nga asawa Ipatangken na di kinaulbot na Isu nga inrafi tulpuk isuna At tanang ipasat ladawan da Sa bali alalaki ti kadwana Nakigtutaki di iti nakita Sogo na ito'y iti panakunak Among ngarut Una pinalaing nga asawa Nagtepela kung dahil tuwirik na Baka maarabis kung tuy asawa Nangan ka nag-istorya Awan sa bali nga inaranid da Grilled chicken pie with rice di kinanda Narabawa palusot na ita Nagpakawan kanyak to'y asawa Ngem to'y rik nakasladya kung maawa Jak maaklon pa ng lukluko na kanyak Balang kantis unay to'y asawa Among ngarut Una to'y nalaing nga asawa Imposible nga awa na pasama
among harut Hula pinalaing nga asawa At dala nga rudel ti ibidan siya Di na paila aminan ti basul na Bumangon na tibibigat Tama panakon agrubuan Ni bakit nakaulda Di pa'y nakaimukmuka At mulagat tuy mata Taawan pa'y tigpamiga Madisinan to'y istoma Ngem rugi akon ti adalyasat Ni bakit ko Oh, bakit ko Di napayamo Iti agluto Awan pa'y agas Di banbanog ko Tanu sumangpeta Sumanao Siya payen ti aglaba Agraman braken pantina Agil iladla ti amuna Numangan nakapigtigsa Siya payen ti aginaw Agsagad ti aglawlaw Ngem anu sa tigasat ko Tadungdungwek ni bakit ko Ni bakit ko Oh, bakit ko Di napayamo Iti agluto Awan pa'y agas Di banbanog ko Tanu sumangpeta Sumanao Ni bakit ko Oh, bakit ko Di napayamo Iti agluto Awan pa'y agas Di banbanog ko Tanu sumangpeta Sumanao
Inakman tinukmaan, taabal balay ko man. Paamwet padakkelek, bilit ko anaunget. Luda kay timanggamat, ay sumipit na kaamamak. Iso nga kadian na danyo, tuy naunget abilit ko. Tuy bilit ko, tuy bilit ko, no agbalyo dungat, itugtugot ko, umingar ken makaungat, no masalgid yu, tasyak lang, diin na kaamo. Inakman binisita, sino kainak tay umok na. Ay nagitlog, ti duwa, ay nakaruti ragsak na. Nukurso na dayot bilit ko, maaprusan ay agpakada kayo. Tapno maigaman maay ayam yo, tuy naunget abilit ko. Tuy bilit ko, tuy bilit ko, no agbalyo dungat, itugtugot ko, umingar ken makaungat, no masalgid yu, tasyak lang, diin na kaamo. Tuy bilit ko, tuy bilit ko, no agbalyo dungat, itugtugot ko, umingar ken makaungat, no masalgid yu, tasyak lang, diin na kaamo.
kanan ko adin ko iti bagas ta isuday tat kinapag-aayat ikurkurmon to kanya na iti bigat tapnon maragsakan daytoy paltat ay adin ko sulaken man daytoy taraken ko ay wanaman an nadamdi mo kumapalos pusan dadan tumadadaan asidam pinarbangon nga ang problema kaday ko'y taraken ko abaltat nabinigat nga isut at dudukot akulay dag agbirok iti abot nabayagen nga tartarakne daytoy paltat ko nga inget lukme rinabii nga at kulkulay itsik pamrayak nga bekelen na giteb-giteb ay ading ko sulaten man daytoy taraken ko ay wanaman an nadamdi mo kumapalos pusan taaddan tumadadaan asidam kas pagarigan ading tama umaamto daytoy paltat ataraken ko dawat ko ken ka nga isulim to tapnon adda sublaten ni gayen mo dawat ko ken ka nga isulim to tapnon adda sublaten ni gayen mo ikon kunada na imas di mani ikon kunak met depende a mani ananisip mani alalapatis kay masan nga mani tay nakatumiip ikon kunada na imas bibingka ikon kunak met dependet lang ana bibingka na magaken at basa-basa di ka imasan ken nangisip nilawlaw na ikon kunada na imas ti tahong ikon kunak met depende a tahong analok may tahong anakot tong kay masan a tahong tay bimiruruko o bibingka manitahong na imas akalungin ti parbangon isut pangikat idaya mudo pangpaikat sakit ti puspusong ikon kunada na imas ti tarong ikon kunak met depende a tarong anakuraw tarong a violet kay masan a tarong akim muretret ikon kunada na imas ti hotdog ikon kunak met depende nga hotdog alalabaga hotdog anangisip kay masan nga hotdog tay nakabunbuntot ikon kunada na imas longganisa ikon kunak met depende traman na longganisa abasit kentay nalanit di ka imasan ket tay permi anak puset o longganisa hotdog tarong
pangparbangon. Naimas launay angal-ngalen, isut agas tay sarong pipiten. O bibing ka manitahong, naimas akalungin ti parbangon. Isut pangikat ti dayamudong, pangpaikat sakit ti puspuso. Ulong ganisa at tarong, pamigat pangal daw pangparbangon. Naimas launay angal-ngalen, isut agas tay sarong pipiten. Isut agas tay sarong pipiten. Lakay, di kayat ko. Lakay, itibiyag ko. Lakay, di ragsak ko. Isu, di kapalay ko. Agas, apa pabigsa. Isu, kalasag na nuwag tuman anian at tipker na agbati wer no tumirada napigsamet ay lumailu napigsamet ay nga agkilawit ipresko no bumisong ang sanap sa pagpanirpir na sumikba uray la nga aga ng sap aglalakay kunan tatay ken nanay aglalakay kunadapay karuba man nakibiyang awan bibibiyang yo padasen yumet tilakay akalbo. Lakay, di kayat ko. Lakay, itibiyag ko. Lakay, di ragsak ko. Isu, di kapalay ko. Agas, apa pabigsa. Isu, kalasag na nuwag tumar anian at tipker na agbati wer no tumirada napigsamet ay lumailu napigsamet ay nga agkilawit ipresko no bumisong ang sanap sa pagpanirpir no sumikba uray la nga aga ng sap aglalakay kunan tatay ken nanay aglalakay kunadapay karuba man nakibiyang awan bibi
jay met tilakay akalbo. Nabayag akon to'y lubungin, jakpay naramanan, jakpay naramanan, tay kun kunadaanan anam, pilin day di tatang, ay anak ko in kakadramanan, gayam tay nananam, tay tukmem apinalkan, ay nakitak tao, ay nakitak tao, ay nakitak tao, negti balayo. Intaman agi, intaman agi, intaman agi, yuliti kayo. Ayan yan nga or, ayan yan nga or, ayan yan nga or, losti unigyo. Nagdakel tatol, nagdakel tatol, nagdakel tatol, dekta lakasayo. Nabayag akon to'y lubungin, jakpay naramanan, jakpay naramanan, tay kun kunadaanan anam, pilin day di tatang, ay anak ko in kakadramanan, gayam tay nananam, tay tukmem apinalkang, aprosak mantaso, aprosak mantaso, aprosak mantaso, ipungan niyo. Nagpo daw talok, nagpo daw talok, nagpo daw talok, lupot akinupin mo. Nagado nga bol, nagado nga bol, nagado nga bol, sa tapan diling mo. Anak nakatio, anak nakatio, anak nakatio, pisyal ibaryo. Nabayag akon to'y lubungin, jakpay naramanan, jakpay naramanan, tay kun kunadaanan anam, pilin day di tatang, ay anak ko in kakadramanan, gayam tay nananam, tay tukmem apinalkang, gayam tay nananam, tay tukmem apinalkang. Manaring maanti inom, ni bakit ko ti kadwa, inadubo ato ka ti pulutan. Ket nagimas sa sepsepan, tay tulang na nga apnutan, tay lupo nagkalasagan ken nananaw. Itan bakit sumalukan, tay lampay saganan, awit ekto tay sako apagi pala. Dua tuntut maalata, at danto ilakuta, ket jay met kakudwanan tut pulutan ka. Di bakit na barteke, ket agam ang mangaw,
tay sagana, awitek tutay sapo apagipanan. Dua duntut maalata at tanto ilakuta, ket jay met kakudwanan tut ulutan ta. Ket jay met kakudwanan tut ulutan ta. Denggan nyo, tuy kantak, panggep ti paspasama, dagiti galat ken sursuro, nga permi analaan, paspasagit ken inapal, ginura ken inapa, awan pulos ti babainda, ipost da bay ta Facebook da. Tay tao analaing unay amaki apa, isuda no kuwa tay awan putno agagayem na. Tay tao analaing asuma uting iwat na, isuday ta tay tarabitab chismos at kalsada. Tay tao abyangot agsisiim ti obrana, tay garaw ken tignay mo isut sang kasipot na. Uraen na ka abigla-bigla, uray awan gap-gapuna, isuday ta tay agbibisin at dadakets nga apal na. Denggan nyo, tuy kantak, panggep ti paspasama, dagiti galat ken sursuro, nga permi analaan, paspasagit ken inapal, ginura ken inapa, awan pulos ti babainda, ipost da bay ta Facebook da. Tay tao analaing unay amaki apa, isuda no kuwa tay awan putno agagayem na. Tay tao analaing asuma uting iwat na, isuday ta tay tarabitab chismos at kalsada. Tay tao asadot kenawan no pubrana, isuda kita day mang perperdi, day tati libangan da. No sikaket gimura, iti day tuy akanta, nalabit amay saka at ladakes nga apal na. Nagmayat ti ub-ubrak, no kastoy nga agdi gusak,
tay sabon ti pagayayama, tangamin nagpagpagalisa. Paturay ko nga aglablabutab, tay galis na nakamay mayat. Sabay apiras, sabay ramas, agayayam sabon na kaganganas. Ganasek unay ti agsabon, amin nga abot ko kenli kaong. Sabon akpay, daytoy agong, dagitoy kikit inak idoron-doron. Sabon akpay, daytoy kibong, sabay kirkir puseg ken pusong. Sabon akpay, tuy barokong, sabay selang sakto idumudong. Nagganas tiyak tigos, agay ayam iti sabon, aglalo no iyaradong, ipababa ipangatong. O sabon nagmayat ka, o sabon makapabang arka, o sabon makapangiit ka, o sabon kaay-ayo ka. Nagmayat ti ub-ubrak, lukas to'y nga agbigosak. Tay sabon ti pagay-ayamak, tangamin nagpagpagalisak. Paturay ko nga aglablabutab, tay galis na nakamay mayat. Sabay apiras, sabay ramas, agayayam sabon na kaganganas. Ganasag unay ti agsabon, amin nga abot ko kenlik kaong. Sabon akpay, daytoy agong, dagitoy kikit inak idoron-doron. Sabon akpay, daytoy kibong, sabay kirkir puseg ken pusong. Sabon akpay, tuy barokong, sabay selang sakto idumudong. Nagganas tiyak tigos, agay ayam iti sabon, aglalo no iyaradong, ipababa ipangatong. O sabon nagmayat ka, o sabon makapabang arka, o sabon makapangiit ka, o sabon kaay-ayo ka. Nagmayat tiyak tigos, lutay sabon ti igos-gusugos, tay galis na nakalamlamuyot. Nagganas nga iapros-apros, aglalo no pekke-pekken, kadagiti mas-masel. Agyat ka nga kaslaag, sugel ganas ti sabon na kamay mayat. Ikaten at gagatel, o sabon makapangiit ka, o sabon kaay-ayo ka. Lahat ako mabaho. Hindi, may iba walang amoy. Bakit sa'yo? Nagreklamo ba ako? Napakabaho ng utot mo, may impurnan? Nagreklamo ba ako? Eh, hindi lang importanal. Kaya ganun kabaho yung utot mo. Paano amoy? Basta, hindi ko nga maintindihan. Tay utut na,
nagsina kas may nga agasawa jak maituran bangsit nga nalangab ko natiritil tuy agung ko di imuto di bakit ko kasla nagsitnget lubong ko what should I do Rafi Tulfo solusyon ang barikot ko isin ako ni bakit ko sakbay mabugsat anes ko maasika awan bang laban kukin ka tautot mo nagpayduma kasla bomba atomika what should I do Rafi Tulfo hustisya laeng kidnaw ko madaya ko na walaban ko chay deadly weapon ni bakit ko maasika awan pang laban kukin ka tautut mo nagpayduma aring nagtangke di gyera aring nagtangki di gyera tautut mo nagpayduma Syukit akon tuy lubungin jakpay naramanan tay kung kunadaanan nanam kunaday di mamang ay nabaklaing kakadramanan ramanam tay nananam tay hotdog na buukan ay nakitak tabo ay nakitak tabok sit mo nga maselan nagganas nga mall laan pa garden kautek man tabols sapin mo ay nagpuskul taur kids ni mudrang mo syukit akon tuy lubungin jakpay naramanan ay kung kunadaanan nanam kunaday di mamang ay nabaklaing kakadramanan ramanam tay nananam tay hotdog na buukan nagpudot takap tinga kaprito nutnutek man tabo kasit akinaldo intaman agsal lati pandanggo ay nagimas taso
was ni pudrang mo. Syuket akon ko'y lubungin, diyak pa'y naramanan, diyak pa'y naramanan, day kung kunadaanan nanam, kunaday di mamang, ay nabaklang kakadramanan, ramanam tay nananam, tay hatdog na bukan, ramanam tay nanaram, tay hatdog na bukan. Nagkyomas. Nusyak tuti agasawa, pilyet tutay adut kwarta na uray bakit ako ribet-bet. Agpay sutay kun kunada uray bakit no masulay agwa nukut kuder ay kumayet keda ay wen kut kudem kumagat kut kudem nagatel ari kapem magtimbo-timbo kel kita kutun nakadakdakel ay kagat na alumabaga na kagatgatela kaslaaba indem o kutun tital-talo kay kayat kulangin tay baklangin tay babae abungang era tatay bakla pasak mula magulimegda Gentay babae nga bungang era sigurado pa'y nga skandalosa anang sabna mangiktikan ruban ay wen kutkudem kumagat kutkudem nagatel ari kapem magtimbo-timbukel kita kutun nakadakdakel tay kagat na alumabaga na kagatgatela kaslaaba indem o kutun tital-talo kaya kulangin tay baklangin tay babae nga bungang era tatay bakla pasak mula magulimegda tay babae nga bungang era sigurado pa'y nga skandalosa anang sabna mangiktikan ruba indem o kutun tital-talo ni Mang Boyet napeklan ababaero tirain na uray painokim mabaliw awan pilyen na nga langa uray sino basta nagblaus ken nagpalda sige manso certified at chick boy ni Mang Boyet patulan na uray anyat itsura na
Minsan nga aldaw na buking ni bakit na ngadda sa bali akakibkibin na ay mangboyet na alakan nagkararag ken naglemengkan ni bakit mo sarsaraken nakan at dapay igem na abadang nukumangamin linepelam taarem mo ngaglaplapunusan ay awan kumati problemam tatimigre nga asawam. Mang boyet natangken ti ulo na di agnakem muray palken ni bakit na gaputi arem na adi matetelan ni boyet kanayong nga madugulan ay mang boyet na alakan agkararag ken naglemengkan ni bakit mo sarsaraken nakan at dapay igem na abadang nukumangamin pinepelam taarem mo ngaglap na punusan ay awan kumati problemam tatimigre nga asawam ay mang boyet na alakan agkararag ken naglemengkan ni bakit mo sarsaraken nakan at dapay igem na abadang nukumangamin pinepelam taarem mo ngaglaplapunusan ay awan kumati problemam tatimigre nga asawam ay mang boyet na alakan agkararag ken naglemengkan ni bakit mo sarsaraken nakan at dapay igem na abadang nukumangamin pinepelam taarem mo ngaglaplapunusan ay awan kumati problemam tatimigre nga asawam. Ay apo barok boyet, binagbagaan ka lang ganun gabi din. Di ka tumat gamin mamatmatik ang nilulong na simpot. Deta, timagan ganad mo barok. Di kan agliblibak paitan na kita kay adwa kaduam ni ay ayatem kabkabayan na ka makapatay ragrag sakyu adwa si tetengel ka itchay siket na nalaut rurut kuken gura iti nakita naginarapok kay tinairot naginagay tinabaot ipagarong kuno syaklat ay ayatem balangkantis kaawanan takneng balangkantis ka babae di marmarnek may sa alalaki nuagayat ka doble di met unay sikatay na sexy balangkantis ka anapeklan sarampiting ka anamin pinsan atut lalaki ngay kailawlawan balangkantis tagaunda
Anya ka di tisap sa pulem, ta atot al-alilawem, atot ingka laglaglagin, tapusum awanan nakem. Balang kantis ka nga agayat, di kaget di kumaagkurat. Balang kantis ka babae, di marmarnek may sa alalaki. Nuagayat ka, doble-doble, di met unay sikatay na sexy. Balang kantis ka anapeklan, sarampiting ka anamin pinsan. Atot lalaki ngay kailaw-lawan, balang kantis tagaunga. Balang kantis ka babae, di marmarnek may sa alalaki. Nuagayat ka, doble-doble, di met unay sikatay na sexy. Balang kantis ka anapeklan, sarampiting ka anamin pinsan. Atot lalaki ngay kailaw-lawan, balang kantis tagaunga. Atot lalaki ngay kailaw-lawan, balang kantis tagaunga.